पाउसे युम्फोक मरुब पाउ खरा अपडेट तौजरी MLA वाई अंताज खान BJP ना लुचिंग सरकार दा सौगटख्रे सत्लीब चाही लिसिंग अनि कुन की नवेम्बर 8 मणिपुर की असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी मंगा दा पांगथोकिबा बाई इलेक्शन दा 30 लिलोंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दा इंडिपेंडेंट मेरे पोइना मिखल थेंगनबदा माई पाखरबा MLA वाई अंताज खान BJP ना लुचिंग चुंगसिनबा सरकार असिदा सौगलगनी आइनगासी मणिपुर की गवर्नर दा अइबा जेरोल पिसिनख्रे हाइरे BJP na lusing basungsina ba sarkar asida sawgatle aibagi serol asi MLA Y Antas Khan masabang nagasi Raj Bhavan da satuna governor da pisin khibani aire haujik phawda BJP gi oina MLA kulumdoi BJP da sawgatli ba tongan pa political party sing adude NPF ki mari NPP ki mari Trinamool Congress ki ama LJP ama loinana sungsina ba sarkar asida sawgatli ba independent MLA ani aibadi Jiribam Sigi Asabuddin amade ngasi governor da sarkar asida sawgatle aina aiba serol pisin ki ba Y Antas Khan ne Nagalambarom da hayeng hapta kangjebung da Amit Shah miyo lising mga rom da oknara ba sem sakre tongan ba project tarit urep yung tamlom gadure project sangkarang badure Unit Home Minister Amit Shah hayeng nung telpung karagi kongset da impal da thungla gadure mahakbo haraw teham na oknara ba kidama impal is ki hapta kangjebung da sem saba lusin kre Loina nam hak ke kongset kamari lenin akut kadabat section thorang ki thabak kya sulakut kre Unit Home Minister ki kongset asida Minister of State Donor Independent Charge Dr. Jitendra Suloina rakane losing ba asin airport ta thonglaba matung da Impal East ki hafta kangjebung da mahak pomyoy lising mangarom da haraw tem na okna na ba thorang tawba loy kre Impal Airport ki mahak na lakada ba ki lambi oiriba Kaisapa Junction phawbada lambi ki nakki etta BJP ki phiran jungdun sem saba loy kre Amit Shah na hayeng tongan ba project ya ki urep yung tamlagane Project kya na sanggaram gane hayeng sangga kadaba project sing dugi manung da lupa crore lising amaga sapan marfutra nipan dasmik mapan changna thawal multi purpose project hayeng sangga kadaba project sing manung da lupa crore lising amaga sapan marfutra nipan dasmik mapan changba thawal multi purpose project lupa crore chamri humra manga dasmik humpuga nipan changna sengko chagat ki babisnopur tupul thawal kasung khulen rone Loina nam hang state sin bathung na office ke system so hawdok lam gane Union Minister Amit Shah na urip yung tamlam gaduri ba project sing adude lupa crore chahung kan mga changna sagadaba Soshanpur Medical College lupa crore cha makonipan changna sagat kadaba mayang khang mantri pukri da sagadaba Triple ITSEZ mantri pukri lupa crore cha panjangkhai lupa crore cha maghumpu tare rom changna New Delhi ke Dwarka da sagadaba humsuba Manipur Bhavan lupa crore cha ni kuntra ga tare dasmik mari mapan changna Impal da sagadaba sanglen haina mingthon ba state government guest house lupa crore yangkai changna sagadaba state police headquarter building amadi lupa crore kunmapan district manga changna sagadaba Impal smart city mission ki bakada sagadaba integrated command and control center ne Hafta kangjebung da mapung oiba thorom pangthokpa loiraba matung da unit home minister na Impal ki classic grounded chatlaba matung da chaklen charaba matung da lamda machiki tongan ba civil society organization singi mihujinga unagani haire Loina Unit Home Minister gi kongchat asda Manipur Sarkar ki makada leiriba department ki official singchu chithadana sarugya gadabani aina under secretary JD na mangjona na zerot amasu thokre Loina official sing hayeng euki pung tara dagi thorom loidriba phawba apta kangjei bungda lengtana leina basu zerol aduda palle special status phanganda ba khoda bada constitution semdok pamathoktai Sunil Manipur ki special status phangana ba khona bada Bharat lenga ki constitution semdok pamathok dai aina UC ange president Sunil Karamna phangdokre ngasi GM holder coordinating committee Manipur integrity co-combination dina pangthokiba noma ki oiba people convention on special status for Manipur kanglaipa ki thorum da Sunil Karamna pawmi singda phangdorakibada haujik leiriba leibak asi ki phebam yenglaga special status ama tanba mathok dabagi wafam asi lakpane Marwaina karino haiba matamda haujik Manipur gi miyam asi tongan ba kanglu phurup kyana khundadun leimina balamdam amane laiminari ba phurup sing asi gi manungda tongan ba masagi wakhalot alma lakpa ka loinana Bharat tapun khraba matungda sahi humpu helaba phawba asida api ba phurup masing yamjadri ba sing gidamak haujik leiriba constitution asina ngak pangamdana leire lamdam asida khundaminari ba phurup khudima aikoi punna hingminasi putna zawkhin minabagi wakhalot asi tangai fade Tunggi mirol kidamak yekla ngasi koko minat nomagi oiba convention asi pangthok lebani special status ama talhauduna lenga kasida ahen basakti ama pihuda batara bade tunggi mirol ki kari oirakani haiba tambangamde Manipur da leminari ba purpuna maki ayat ba purakta na ba amade haujik leiri ba Manipur lenga asida ihena mara chetu na khundaminari ba puruk khudimagta special status asi phangnabadi ababa khunai ama lehaugani haiba khanbadagi ngasi
कोकोमीना खोंथांग असी पाइखलखिबनी हाइरे अतोप पाउ अमदना फार्म लॉ सिंगी मयुक्ता लौमी सिंग सत्थरिबा प्रोटेस्ट सिंग पॉलिटिकल इथिल यावी प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट चटनालिबा फार्म लॉ अहुंगी मयुक्ता लौमी सिंग सत्थरिबा प्रोटेस्ट सिंग दा पॉलिटिकल इथिल यावी हाइना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना इराई नुमित फंगदोखरे हौखिबा सही दा लॉन्च तौखिबा एग्रीकल्चरल स्कीम अमा माई पाकपगी वाफम पनबगा लोइना बॉडीना वाफम असी फंगदोखिबने हौखिबा सेप्टेम्बर दा पास तौखिबा लॉ सिंग अदुना मखोइगी हिंगनाबगी लंबीदा अकीबा पोखली हाइरादुना लॉ सिंग अदुबा रिबिल तौनबा डिमांड तौदुना स्टेट कियागी लौमी लिसिंग क्याना दिल्ली की बॉर्डर सिंग दा कैम्प तौदुना था अम हेना प्रोटेस्ट थरखिबने तौइगुमसु प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इराई नुमित वर्चुअल ओइना मियामदो वांगाखिबदु लौमी सिंगना कन्ना जनिंगदबु लिबा फार्म लॉ अहुमदा मीटिंग थमखिदे मदुगी महुत्ता महाकना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अबगी खुथांगदा तोंगान तोंगानबा स्टेट सिंगी लौमी तरेता वांगांखि मखोइना महाकना पीएम किसान स्कीम ना लौमी सिंगदा कया यामना कानहलबगे हाइना हंखे लौमी सिंगदा मिनिमम इनकम सपोर्ट फंगनबगी पंदमगा लोइना कैश ट्रांसफर स्कीम अदु महाकि गवर्नमेंट कुमजा लिसिंग अनि तरागा मपनगी फेब्रुआरी दा लॉन्च तौखिबने इराई नुमित प्राइम मिनिस्टर गा वरी सानखिबा लीडर सिंग अदुना स्कीम अदुबा थागतखि तौइगमसों लौमी सिंग अदु मतम सांगलकनबा प्रोटेस्ट सिंग अदुदा यावदबा ngaktani मियोइ खराना लौमी सिंग मरमदा आरानबा वफम अमदि तोंगा कया संदोकले हाइना पनबगा लोइना प्राइम मिनिस्टर ना प्रोटेस्ट सिंग अदु ऑपोजिशन कंगबु सिंग इथिल यावी हाइहे लौमी सिंग बसौगदना प्रोटेस्ट तौरिबा मियोइ सिंग असिना लेंगा की पावर पारिंगदा लेबाक असिगी लौमी सिंग गिदमक्ता करी तौखिबगी हाइना हंगलदुना मोदीना हाइखे पॉलिटिकल की ओइबा खुदोंचाबा लौबा पांबा मियोइ सिंग असिना लौमी सिंगना हौरिबा इरांगी खुदोंचाबा लौदुना गवर्नमेंट बु हुंदुना गांगले लौमी सिंग इशू सिंग मतंगदा मखोइगा खन्ना नैननबा सेम सादुना लई हाइना पल्लदुना प्राइम मिनिस्टर ना हाइखे लौमी सिंग इशू सिंग मतंगदा गवर्नमेंट सेम सादुना लई आइबसी ऑपोजिशन कंगबु सिंगदसु अयाकना खंगले kana amatana lana lamjing hantanaba ayakna lौमी सिंग अपील तौरे सेंटर लौमी लुसिंग बसिंग वरी राउंड तरुक सानाखिबदा माय पाखिद्रबने नागला मरोमदा मालेमदा कोरोना वायरस सही तरा फौबल लैखिबा याना लैरे आगुर सहीन सही अमा हेना कोविड-19 लाइना लैचत मालेम पुंबा खामथिंगना वानारंबदगे कोविड-19 की वैक्सीन पुथोपा हौनरकपदगी खाजिक नुंसा छोर होंदोकनरिङै चरक असिदा कोविड-19 की अनोबा यामना लौनकनबा लयों अमसु थोरकपना मालेमगी लेबाक पुनमक मी पाइनरे हेन लाइबक थीबदी कोविड-19 की हिदाक पुथोकलबसु लाइचत असि मालेमदा सही तरामुक मखाताना लैखिगनी हाइना अमेरिका की फाइजर कंपनी की कोविड-19 की वैक्सीन पुथोखिबा टेंगी लुसिंगबा अगुर सहीना फंगदोखरे कोविड-19 लाइना लाइचत असिना मियोइबा खुनाइबा पाक हेक थादोक्तुना चटपा हाइबदु ओइरोइदोरे मियोइबना हानगी नॉर्मल लाइफ ता अमुक हंजलकबदा चौरकना सही तरामुक हेना चंखिबा याय मरमदुना बिपुम खुदेमकना कोविड-19 की सेक्शन थौरांगसिंग अबदी एसओपी सिंग अदुमक काकना चटपा मथौक दारे लाइना लाइचत असी सही अमदा अमुक खरा फबा अमदी सही खरदना अमुक हेंगना हेंगलक्तुना सही तरामुक्ति लैकगिने निंगसिंगबा याबदी कोविड-19 लाइना लाइचत मालेम की तोंगान तोंगान मफमसिंग संदोरक हौरखिबा मतमदा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की रिसर्च टीम अमना कोरोना वायरस मालेमदा मतम सांग लैखिगनी हाइना फोंदोखिबसु लैखरबने आगुर सहीना मखाताना फोंदोखिबदा कोविड-19 मियोइबगी मरक्ता सही तरा हेना लैरबा जाय हाइदुना कोविड-19 संदोरक मतमदा मालेमगी लेबाक पुंबदा लॉकडाउन थमनखिबगी फिबम अदुदा अंजनद्रबसु पुनमक लाइचत अजिदि ngaktoknaba सेक्शन थौरांगसिंग अदुमक मखाताना चथबदी तंगाई फद्रे लोइनना यामना लौनकनबा अनोबा कोविड-19 की लायोंग अमा साउथ अफ्रीका ब्रिटेन दा संदोरक्लिबा अमदि मालेमगी तोंगान तोंगानबा मफमसिंगदा लेपा लेतना संदोकलिबा कोविड-19 की फिबम असि येंगलुरगदि तुंगी सेक्शन थौरंग लखुटबा ओइना मालेमगी मियोइ चादा उम्पुदगी उम्रा फावबा कोविड टीका थादोकपा मथौ ताई हाइरे अतोपा रिपोर्ट अपकी मतुंग इना नाउना साउथ अफ्रीका अमदि ब्रिटेन दा संदोरक्लिबा कोविड-19 की लायोंग असि हौजिक मालेमगी तोंगान तोंगानबा लेबाकसिंगदा पुथोकनरिबा कोविड की वैक्सीन सिंग असिगी कानाबसु लैरोय मरमदे हानगी कोविड-19 की लायोंगा नौना थोरलिबा कोविड की लायोंगा खेनबा कया लई हाइरे पिकनिक चटखिबा नुपा मचा अनि वोंकोट तुरेद लुखिबदु असि भागसांग ओइना फंगले ngarang Christmas kumai gamari leinana Litan police station ki manung chenba Mongkot picnic sat ki basing mai police station ki manung channa ningompam bayai lekai dagi na ani Mongkot turen da iroiduna sanabada lukhibadagi thiba khangda dun lerkiba adu ngasi hasi baksang oina phangle aire leikiraba na ani adude ningompam bayai lekai dagi ahong samang amarjit sahi taramanga apopa leikiraba eratan amasung ningompam singya dagi songtham Anil Kumar sahi taramanga apopa songtham Nandakumar kawe अथुब मतम द सेंगडोक्टर बदी बॉयकॉट तौरगनी हेमंता
Khundrakpam Kendra Datha Asi Kunmathoida Pangthokiba Thauram Amada Nongthompam Rajendro Elias Boyna Khundrakpam Kendra gi Miambo Sakni Pinibani Aina Phongthokiba Adu Atuba Matamda Sengdoktrabadi Boycott Tauragani Aina Sagolbang Progressive Youth Club ki Secretary Sorokhaibam Hemantana Phongdokre Ngasi Impal East ki Marung Channa Leiba Sagolbang Multipurpose Community Hall da Pangthokiba Paugi Mifam Amada Secretary na makha taraduna sahi cha kaya dagi khundaduna leiraklaba khundrakpam bi miyam bodawna lamdam asida saidangtuna leirakpa mioi amana sel khara puthoglaga miyam gi jai phanabani aina khonarga lamdam asigi miyam bo chakni phini bani aibagi wafam adu atuba matamda sengdokadabane sengdoktaba tarabadi club amadi mara paibana ain gi mateng logduna court ta thengna baga loina mioi adu kendra asida amuk hana sanglakpa thinglagani aike maraga sida tangbi da year of the COVID-19 nurse mingthon peragane Tha asigi kunmapanda Manipur Press Club da pangthokadaba 13 suba Dalit Sahitya Academy gi sahi ki thoramda MP Rajya Sabha Maharaj Sanajauba Lesembana athoiba mithunglen aduga Sengbai Kendra gi ML Aikham Dingon special guest oidon ayuki pung 13 da pangthokadaba thoramda singjamai singa makha pisum leirakdagi Naurem Tangpi National Award and International Award dibo Malem gi sathiraba COVID-19 lanthengna asoba thodang lobi lanmi oibegidamak Year of the COVID-19 Nurse 2020-21 mingthon piragani aina Dalit Sahitya Academy Manipur na phangdorakle loinara tongan bahiram kya daning thina thabak tawba singdesu national and international thaki mana phanggadaba Manipur gi music abadi international ki mana phanggadaba singde mairembam maniton sing mitai pung moirang konjingpam Sunita Devi Manipuri classical dance kaisampat thokchom Ritan Kumar Singh nat isai mayai koibi ningthaujam laikai laimuzam Pratap Singh best entrepreneur and social activist thawal achoban sing bakya yauri aire nagala baromda Unit Home Minister gi khongchat matung Minister Sindok Sinjin tawgadore Hayek lakaturba Unit Home Minister Amit Chana Impal da thunglabaga hatta kangjai pungda miyam gi achoban mifam amada wangaglaba matung Manipur gi sing amasung tam ani maru oiba CS osik unarba yai haina panare Manipur da PCP na luching balaingak asi sahi mari mapung phana palakpa asida thengkhang kya da CM Beren bo sinba pampa miui kyana hanjin igan ge bade Haujik Pawada Center ki dising makha da laingak asi kanduna lakpare aina panare laingak asida minister khara sindok sinjen tawkiba aduda bere da luching balaingak de hena phibam lusin ke minister khadi MLA dagi resign tohlaba tungda minister hake aikoi ki pawmina yamna thajaba yaba source amadagi unit home minister Amit Shah ki khongchat asigi matungda beren laingak ki minister sindok sinjen tawgadori aibachine kana bo minister dagi lokthok kadagi khangdrabasu Lilong ASigi MLA Antas Khan amadi Wangjing Tentagi MLA P Projenbo Minister Waino Wasak Lura Bayari Arwibada Contensing Asigi Maru Iba Pau Khara Asiba Pau Dam Jariba Manipur Local News YouTube channel amadi Facebook page asidagi Yengbir Bapuna Mapataga Jari channel asin atom da kanarabadi subscribe tawbidri basinga subscribe tawbiramu loinana like and share tawbusu kawbi gudupna mukbu amukana thakachari